هنرمندا کرد لیلا خان به چند سالا دوری هنری کتبو لیبلی جارک دن وگریا و دخوازه گو رنگ کی نو به دسترانا خو او به اوای کی بالکش سترانی خو پیشکش بکه جه المانیا حطانی و ایران شهری دخوازه گو کلیپن تایبت به شونا با پیرین خو با آفرین او درست بکه نهاجی لیلا میوانا برنامه هفت رنگ هنرمند لیلا خان گلک سپاس بو بشداری بوناته برنامه هفت رنگ سپاس دکم بریز لوکمان و اسلاف دکم جدلو جان اسپاسیا و دکم داکو و من بشداری برنامه خواه کر و من دعوت کر هر هفن گلک سپاس امجی شهناز بون بدیتناته لسر اکرانا دنگ امریکا و برنامه هفت رنگ توازم پیشی ورم سر اف سرداناته نهات شوی ولید شوی ویران شهری جیه با پیرته جبو گوته هنک برهم لویده با آفرین و چی بکه چوناته هنکی بحثاوی بک اف دمکه ایج دمک دو مدریش تل المانیا دمینه لی ت جارجانا درویده جبو گوته هنک کلیپی خو بکشینه چما و جبو چه و ت چل پیشاته هی جبو برهمین نو بله راسته بریا هر تشتی من مخابن گلک سال نافبردا کاری هنر آخه من مخابن زیده 6 سالان مراوستان دی بو لی بریز لوکمان من دما کو من اف برهم آخه در خستی بو ایکو بناوی استرانین دلی من مکده گلک مزنده بو سترانین کلاسیک دناوا برهما من دایه من خواست کو از وان سترانان بکم کلیپ و بوی رنگی ام شانه گلی خواه بدن و او سترانین کو دناوا برهمی ده تایبت رنگینیا ولاتی من لازم بو گرینگ بو جبوی اکی من خواست از تایبت ولاتی خواه سر آخا باو کالان کلیبین خوش و رنگین و دیروکی لگور سترانین خواه بکشینم و پیشکشی و بکن بله جبو آلیکاریا کلیپه که جبو هنرمنده که امتزانن گو هنرمنده کرده گلک جارب سری خود کن کسک پشتاوان ناگره زور و زحمتیا چکرنا آفراندنا کلیپه که یانجی البومه که یانجی سترانه که جبو تا چاوا او بریوت چه ام بیجن کسک هی آلیکاریه دکه کسک هی پیشگریات دکه یا تبسری خود دکه اف کار و اف خباتین لسر هم سترانا هم جی کلیپه بله تایبت شخه ماموستای هیجا ماموستشوان پرور دسپیکا کارا هنرا خواه گاوا کو من به پروفیسیونلی دسپیکر کدا ماموستشوان پرور گلک هیه برهما من دوارو باری کاری هنرا من آلیکاریا ماموستشوان پرور گلک دید کداوی گلک دید هر وها بوی آویجی از خوازم گلک سپاسیا خواه بکم جدل و جان جوا مستشوان پرور هر وها بریز ها کان آکای ارانجوری من پرودکتوری من گلک مروفه که جایه اوجی هر گاو و هر دم پشکریا من کر بمن باور بون من آلیکاریا هر دو شخصان کو بقیمت براستی گلک کدک مزندان و آلیکاریا من کر جوی آلی از بشانسم لی از زانم کو چوا بیجم از زانم کو نکاره کی حسانیه مروف کلیبک چکه آن برهمک آلبومک چکه لی از دو آلی شانس بوم کو شخصیت وک ماموستشوان پرور و بریس ها کاناکای آلیکاریا من کرن بوی هاوی جبو من گلک حسانی بو کو از بردوام بکن بله جبو بلاف کرنا کلیپا لیلا خان یانجی ستران یعنی تچا کار بلا بکه دناف یعنی بیجن سر انترنتی جی یانجبو فروتن و بلا کرناوی دناف بازاری ده تاگو کار بسودا که جی ورگره یعنی چاوا ده به کس هی آلیکاریاوی تشتی دکه بله
او پارڤکرین و بلافکرین ددستی فیرمایه ده جه آلیه پل رکوردی برهما من هاته آماده کرن او جی پشکریا من کرن سپاسیا خواه جوی آلی جی از جبو مالباتا پل رکوردی جی دکم تایبت بلافکرین جه آلیه فیرمایه هاته چه کرن بریز لوکمان بله جبو چکرنا کلیپکی لیلا خان نها سترانی تا مدبینن yani pranyawan be klip taati çekirin çê bûne û çûyê li Mêrdînê çend hebatin kişandin û niha jî yekê li Wêran şerê te amade dikin. Çi lazim e ji bo got klîpek bê çêkirin? Tenê kamerak û stran yan jî dibe xebatek baş li ser bê kirin da got klîpek hêja û baş balkêşter çê bibe. Ez bawerim kamera tenê mixabin têr nake ku mirov klîpek bikişîne. Lê ez car caran dibînim ku bi rastî klîbên gelek baş jî bes tenê bi kamerayek jî gelek xweş tê amadekirin, avakirin. Lê Birêz Lokman ne tenê kamerayê rengê dora çawa bêjim li ku derê wê were kişandin nav xwezayê an di stüdyoyekî yani giringe ku mirov bi her awî bifikire û gor stranê xwe rengîniya wê klîbî bîne ziman. Belê. Niha stranê te jî tiştekî din balkêşê te anî ziman ji xwe te got mamoste şivan perwer gelek bandor li berhema te li stranê te kirine û tu gelek stranî wî te gotine. Ji bilî mamoste şivan stranê din hene stranê te taybet em bêjin kesek heyî goşter binivîsîn wek helbestê strana yani ji bo çêkirina berhemekê taybet bite. Tu çawa danûsena te bi kesekî heyî ji bilî mamoste şivan perwer? Danûstandina min taybet tune ye. Lê ez jî stranan car caran gorî xwe dinivîsînim. Hêvîdarim ku demek ez ê stranê xwe jî binivîsînim û stranê xwe bixwînim û bistirêm û bînim ziman. Lê taybet kes tune ye. Bi vî rengî ye Birêz Lokman. Belê. Ji bo te ez bêjim tu xanimek Kurd li Almanya mezin bûyî yani tiştê ku ez zanim tu 5 saliya xwe tu çûyî Almanya tevî malbata xwe tu li wê de mezin bûyî perwerde bûyî hem tiştê te jiyana te li Almanyayê lê belê Kurdiya te baş e tu stranê klasîka Kurdî tu dibêjî û tu cilûbergê Kurdî klîpê xwe li xwe dikî û tu dixwazî got klîpê te jî li welê dibin ser xaka bapîrê te be. Ew çawa çê bûyî ev tiştê hanê yani çima te berê xwe neda muzîkek em bêjin bi alî Ewropîya de yan jî Almana de çima te xwe bi muzîka Kurdî girê da çima te dixwazî vî rengê hanê di strana xwe de berhemê xwe de diyar bike. Belê pirsek xweş ev. Çima rast e 5 saliya xwe de ez li gel malbata xwe çûm Almanya ji ber ku bavê min ê rehmetî berî me hatibû Almanya. Bavê min ê rehmetî bandorek gelek gelek mezin ji min re hêşt ji ber ku wî bi xwe di nava wê demê digotin li Tirkî digotin Yeşilçam karê fîlman dihate çêkirin. Bavê min bi xwe li gelek fîlman de lîstibû. Wê demê fîlmên reş û spî dihate amadekirin, avakirin. Lê mixabin ji ber çend pirsgirêkan beriya xwe da welatê Almanya û her wiha çend salê din malbata xwe jî yani min dayika min xûçika min birayê min me jî bir cem xwe. Ez bawerim Birêz Lokman taybet dayîk û bav gelek gelek mühim e. Rast e ez kanî bûm stranê îngilîzcî jî bigotama an jî Almanî bigotama. Lê Birêz Lokman tiştek wer heye ku gava dayîk û bav zarokek di nava Kurdayetiyê mezin bike yani ji çand û hunera xwe dûr nexe bawer bikin ew zarok gelek tişt digre. Yani gelek bandor dibîne li wî zarokî de
اجي يك جوان بوم يعني بافي من قاوا لألمانيا ام چون شونده او بخوا دشانوی ده دلیست يعني او بخوا شانویان دنویساند و دشانویان ده دلیست لگل کوملین کردان خبات دکر شانویان دنویساند و دلیست دایکامن پی دلیست دشانوی از دلیست هین زاروک بوم خوش کو برای من دنوا شانوی ده بوم موزیک ببوره موزیک چاوا درباز بو اگر باویتا یعنی وقت لیستگوانی تیاتر شانو دایکاتا بس موزیک چاوا درباز بو هبون دمالی ده او بنگه هبو او بجن جینگهاش بو موزیکی هبو دمالا وده بله از ورموی درجی جبرویه کی باوی من سترانین دنگ بیجان گودار دکر اللي بس ودمي كاسيت هبون الزارو بوم من فرمراغ ذكر بتقول قالوا افكينا اف دنج يعني براستي وقت بلبل عندهات قوهمن هروها دنجي عايشة شاني دنجي ميرم خاني اف دنجي قديم تم دهات قوهمن قاوا كو الزارو بوم بابي من قدار ذكر پر باندور دمدهيشت هروها هر جار دقوتن كاليل سترام بيجه از ودمی فری سترانین کردی دبوم بزاروکاتی بوی خاوی هدی او سترانین کردی بو عشق و اوینک و کد دلی من و هر وها دایک و باو ولاد پاریزه دناوا چاندو هنر کردی ممزن کر هر وها باوی من رحمتی لسازی تنبوری دخست خوچکا من برای من لتنبوری دخن دنگی وانجی خوشن یعنی دناوا مالباته کی هنری و بوی رنگایی از مزن بوم بگاوه ناوه کو ام سترانین کردی آنجی چاندا خود دور کبن نممکن یعنی دناوا مالباته کی بوی رنگی بله جبو تجربات وک جنک کرد گسترانت بیجی ام زانن ریا هنری بخوارک زور و زحمت نرک آسانه و تایبت جیج بو جنا و چیروکن خمگین جی ای هنرمند مخابن ای جنا هی جنی کردا وک عایشه شان آستنگیل پیشاوان چه دبن بهتر ج ام بیجن میراوه یا تا چاوا بو ام بیجن آستنگیول و زحمت درباس بون لپیشاته یانجی آسانتر بوش برگوتل آلمانیا بو راحتر بو آسانتر بو شتر گو وک خانم که کرد خو بد ناسکرن وکو هنرمنده که کرد دناو هنرا کردی دو و دیاسپورا ده بله بگو من نه آسان بو یعنی نایکو او معنیکو ام لألمانیا جیان دکن و امکانن به هر هاوی با هاوی که آسانی بردوام بکن کاروباری هنری ده لی مالبات گلک مهمه جبرکو من جدس بيك حتى نها من هرقاف بشكريا مالباتا خديت هبون دناوا از باورم گلک هاتي سري گلک هنرمندان د مالباتي و در دورا باتا ما مخابن كس هنكو خوش ناپيون نخوازن كو جنك بردوام بكان جتي كيفنا بهنري معنج موزيكي بستري لي هيزو قوتا مني هري مزن مالباتا من بو بله نها درباسی سالا نو دبن 1022 سالا 21 سالا که نخوش بو لسر پرانیا جیهانی جبر روشا ویروسا کرونا گلک در هاتن گرتن گلک تشت هاتن قدغه کرن نها هیویه که گو سالا 1022 باشتر به خوشتر به وقت دیار دبیجی تجی خو آماده کری باش خو آماده کری جبو گو درباسی سالا 2022 به استرانی نو به کلیپ نو چه پیشاته هیه یعنی وام نهات تلویران شهره دیار دبه هنک تشت لبرد سیتنم تخوازن تجی بمر پاروکه چه دبخچکاته ده هی بخچکاته یا هنری ده بله نها بریز لوکمان گاوا کو من اف ستران من اف برهم ماخه آماده کر مخابن وقت من قوت من جلك سالان ناف بردا من خواستكو از جبالكو جلك كدك مزن مداج بو ببرهمي
من خواست کو پشتی گلک سالان از کلیبان آماده بکم جبو سترانین خواه کو ایکو کلاسیک من خواندیه حتی نها سي كليب قدانت هروها كليبا اول بري 6 سالي بري 6 سالان شيبو هاتو بو آماده کرن من خواست کو از کلیبن دنجی بکشینم جبو سترانین خویدن ایکو دناوا برهمه دنا و هین گلک خوشن و گلک بروانا هین نهاتنا گودار کرن بس از باورم برنگ کلیبه هیویدارم کو وی چیتر به جبو وی یکی از دخوازم جبو هر سترانین خواه کلیبک آماده بکم و هیویدارم کو گلی مجی پیشابن بله و ببین ود برهمته تنه کلیب مینن یان تی تخواز بک البوم جی جبر گونها وک شوازه کی نو درکتی گله هنرمند ایدی نما البومات چه دکن تنه ساله کلیپ کی دو کلیپات چه دکن و برهمه کی باش بلاف دکن نوک البوم دیار دکن ایتوی چا بته هر سر کلیپا مین یاجی تی البوم کی جی درخین البوما استرانا بله نها برز لوکمان دمدما اینترنتی بویه یعنی چاوا بیجم خوازی مرو برهمان آماده بکرانا انجی یعنی البومان آماده بکرانا لی دمدما اینترنته دا خوازیا من البت اجی دخوازم کو برهمک نه درخم لی او هناك هین دم هيا هین وقت هيا بو برهمکی اجی دخوازم ستران بستران پیش و بکوم لی دا خوازیا منا تایبت کو دمک از البومک جی درخم البوما دویامین جی درخم بله سرکفتنی شر دخوازن گلک سپاس بو بشتاری بوناته و هیوی دکن گو 2022 کاری ته برهمیته نو بلا ببن ام پیشا ببن و سرکفتنک باش ور پیشیاته و برهماته شاد بون به میوانداریاته اسپاسیا ودکم جدل و جان برز لوکمان هروها اجی سالا نو تواهیا گهداروانین و تماشاوانین و دکم تایبت اجی وک هر مروی دخوازم کو ایدی آزادی و بختواری و خوشی ور تواهیا جیهانی و تایبت جبو گلی من گلک سپاس